Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru aba ari kutugenza n'ubundi kugira ngo tubabwire ama update agezweho, ama breaking news. N'ubundi ndaza guhera kuri ino breaking news nkubwire ko Martin Fayulu yasabye ikintu gikomeye cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu ni umwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, yahuye rero na Perezida Tshisekedi amusaba ibintu bikomeye cyane birimo kuganira n'abahagarariye Kiliziya Gatolika na za Angelikani hano muri Kongo. Tshisekedi rero yari amaze iminsi abitera utwatsi. Hari n'andi makuru avuga ko Tshisekedi yaba ashaka guha imyanya y'icyubahiro muri guverinoma uyu Martin Fayulu kugira ngo amufashe guhashya M23 na Kabila nabo bamaze kuba bihuza. Ibi byose ndaje mbyinjiramo mu bikendi by'aya makuru. Ndakubwira ko kugeza ubu ngubu M23 yakuye intumwa zayo muri Qatar i Doha. Ni ibiganiro byari biri guhuza uyu mutwe wa M23 na Kinshasa. Ibiganiro byakubise igihwereye. M23 ivuga ko igishoboka cyangwa inzira yonyine rukumbi isigaye ari inzira y'urugamba, inzira y'ibiganiro Kinshasa yo ntabwo iyishaka. M23 yanatangiye gutegura ibitero bikaze nyuma y'uko umunyamabanga uhoraho wa M23 Benjamin Bonima wari uyoboye izi ntumwa za M23 hari Qatar yamaze gusesekara mu mujyi wa Goma, avuga ko ibiganiro Kinshasa yo yabidobeje ndetse inzira y'ibiganiro ngo atariyo ishoboka, atahubwo abantu bitegura urugamba rukomeye cyane. Abantu rero tugiye kujya tubagezaho ama update y'urugamba kuko nta yindi nzira ihari usibye inzira y'intambara. Ndaza kandi kukubwira ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu United Arab cyangwa ni sosiyete nyine icukura amabuye y'agaciro yitwa International Resources Holding yaguze imigabane ingana na 56% muri sosiyete y'Abanyakanada ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ya Alpha Mine. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zamaze kuba zinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aba Barabu baje guhangana n'Abanyamerika mu buryo buremereye cyane mu gucukura amabuye y'agaciro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero naje mbikubwira, rero ndakubwira n'andi makuru ari guturuka ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Kabale muri Kivu y'Amajyepfo. Ni hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu, hakaba hafi ya parike y'igihugu ya Kahuzi Biega. Ahangaha n'ubundi hongeye kumvikana ibitero bikaze, ndetse amakuru aravuga ko abazarendo ngo bashaka kwigarura ikibuga cy'indege cya Kavumu bikabaharurira amayira yuko ngo bakura mu mujyi wa Bukavu bakawisubiza. Ibi ntabwo M23 rero igeze ibibakundira kuko ibitero bagabye mu gitondo ndetse no ku munsi w'ejo intare za Sarambwe zabisubije inyuma, ndetse amakuru aranavuga ko bafashe mateko nyinshi z'abazalendo, abenshi bahasiga ubuzima, ndetse abaturage benshi batuye hano Katana bahunze ku bwinshi bahungira mu bice bitekanye. Ndaza kukubwira amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zikomeje gutera umutwe wa FRN nyuma yaho iyi FRN yanze kwifatanya ni FDNB guhangana n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi FRN rero iri mu ishyamba rya Kibira kuva mu kwezi gushize, aho bananiwe guhashya M23 ndetse bagahungira muri iri shyamba kubwo gutsindirwa hano muri Kivu y'Amajyepfo. Rero ingabo z'u Burundi zikomeje kurasa ibirindiro bya FRN. Amakuru aranavuga ko kugeza ubu ngubu abarenga 100 ba FRN rero bamaze kwitaba Imana, abandi benshi bagafatwa mateko nk'uko igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'ikinyamakuru cya COS Media Burundi kibitangaza. Ndaza kandi kukubwira n'andi makuru ari kugenda agarukwaho magingo aya ngaya. Ni ibintu byinshi bikomeje kugenda biba bibi kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Perezida Evariste Ndayishimiye, bakomeje kugaragaza ko badashaka inzira y'ibiganiro ahubwo inzira y'intambara ariyo bifuza. Ndakubwira rero bamwe mu banyapolitike byinshi bari kugenda bagarukaho n'abasesenguzi batandukanye, hari ibyo bagiye bahurizaho, bavuga ko rero kugeza ubu ngubu igihugu cy'u Burundi nigikomeza kwijandika muri iyi ntambara ibintu bishobora kuba bibi, noneho n'ibiganiro bikaba byarakubise igihwereye muri Qatar. Imirwano ishobora kuzafata indi ntera hano Uvira, bikaba ngombwa ko n'Ubujumbura bubona cyangwa busogongera kuri urufaya rw'amasasu. Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndanakubwira rero ko no mu gihugu cy'u Burundi imbonera kure ziravugwaho iterabwoba mu matora yatangiye y'abadepite, ndetse amakuru anavuga ko aya matora yo muri
muri igihugu cy'u Burundi ashobora kuzabamo uburiganya buteye ubwoba. 5/5 reka nguhereze ikaze wowe nanakubwire gukora subscribe utarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5/5. Desanze Fragile muri akantu ku kandi ikaze. Yitwa Martin Fayulu yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuganira n'abahagarariye amadini n'amatorero hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane za Kiliziya Katolika ndetse na za Anglican. Uyu Martin Fayulu yasanze Perezida Tshisekedi mu biro bye ku itariki ya 5 Kamena 2025 nk'uko yari aherutse kubiteguza ko bazaganira mu buryo bazifatanya mu kurwanya ibibazo byose bibangamiye Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane intambara imaze kuyogoza uburasirazuba bwa Kongo. Guhura kw'abanyapolitike bombi byabaye mu ihuriro rya Lamuka rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byatunguranye rero kuko basanzwe badacana uwaka, murabyibuka uyu Fayulu na Tshisekedi. Ibi rero byaturutse ku kudahuza ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera za 2018. Uyu Martin Fayulu n'ubu aracyashimangira ko ari we watsinze amatora kandi ari we perezida watowe n'abanyekongo, nubwo Tshisekedi amaze imyaka igera kuri 7 ku butegetsi. Ubwo Martin Fayulu wari uherekejwe n'abayobozi bo mu ishyaka rye rya SD yinjiraga mu biro by'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi, cyari ikimenyetso kigaragaza ubwiyunge mbere y'uko batangira ikiganiro cyo gusasa inzobe. Nyuma y'amasaha agera kuri 2 aganira na Perezida Tshisekedi, uyu Martin Fayulu yasobanuriye abanyamakuru ko yabwiye Perezida Tshisekedi ko bakeneye guhurira mu biganiro bihuza abenegihugu, kandi ko umuntu uzabyitabira azaba ngatanze umusanzu ukomeye cyane mu gushyigikira gushaka ituze muri iki gihugu. Yagize ati igihugu cyacu kiri mu bibazo bikomeye cyane, ati twatewe impande zose, ati twaratewe mu buryo bukomeye cyane, ati dukeneye inkunga ubumwe mu rwego rw'igihugu. Ati naje kubwira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ati nta bisubizo 36 bihari dukeneye, ati igihari no guhurira mu biganiro by'abenegihugu, ati kandi umuntu uzaza azaba akunda igihugu. Inama y'Abepiskopi Katolika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Senko n'iya Anglican ACC mu ntangiriro za 2025 nibwo batangije gahunda ihuriweho igamije guhuza abanyekongo bose kugira ngo bafatanye mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bibangamiye igihugu cyabo. Iyi Senko na ACC byanaganiriye n'ababa mu gihugu, aba mu mahanga ndetse n'abayobozi ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bashimangira ko kugira ngo ibisubizo biboneke mu burasirazuba bwa Kongo no mu gihugu bizasaba ko hatagira umunyekongo uhezwa n'umwe. Gusa Tshisekedi akomeje guheza uyu mutwe wa 23. Uyu Martin Fayulu yanagaragaje ko yifuza ko Senko na ACC byayobora ibiganiro by'abenegihugu, asaba Tshisekedi guhura n'abahagarariye aya madini n'amatorero. Ati namusabye gukora ibishoboka byose kugira ngo aganire na Senko ndetse na ACC kugira ngo baganire kuri gahunda batangije. Ubwo rero Martin Fayulu yatangazaga ko ashaka guhura na Perezida Tshisekedi, hari amakuru yahwihwiswaga avuga ko ashaka kuyobora guverinoma nshya ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa yabwiye abanyamakuru ati ibyo ntibyaba hataba ibiganiro ati imbarutso y'ibiganiro n'uruzinduko Joseph Kabila wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo imyaka 18 ari kugirira mu mujyi wa Goma kuva mu kwezi gushize, aho akomeje kuganira nabo mu byiciro bitandukanye mu buryo amahoro yaboneka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguyu rero Martin Fayulu ahanini cyari kimuzanye Kinshasa cyari ukushishikariza Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko yaganira n'abanyekongo bose nta n'umwe aheje kugira ngo ikibazo kirandurwe burundu cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu gihugu muri rusange. Nubwo rero Kinshasa isabwa kuganira na M23 n'abanyagihugu muri rusange, gusa ibiganiro byaberaga muri Katari byamaze gukubita igihuhereye intumwa za M23 zari zitabiriye ibi biganiro tayari
zamaze kwigarukira hano mu burasirazuba bwa Kongo. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakuye intumwa zayo mu biganiro by'amahoro byaberaga i Doha muri Qatar. Intumwa zari ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho wa M23 Benjamin Bonima yageze i Doha mu ntangiriro za Gicurasi 2025 kugira ngo aganire na leta ya Kinshasa. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko uyu Bonima n'abagenzi be basubiye i Goma mu ntangiriro z'iki cyumweru nyuma yo guhamagarwa n'ubuyobozi bukuru bw'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo riyobowe na Kone Nanga. Ntacyo AFC M23 cyangwa leta ya Kinshasa bitangaza kuri iki cyemezo cyo kuva mu biganiro, gusa hari amakuru avuga ko impande zombi zananiwe kumvikana na gato. Igikomeye nuko AFC M23 na leta ya Kinshasa kutumvikana ngari ukubera Kinshasa ngo itigeze yubahiriza amasezerano y'amahoro ndetse n'amasezerano yagiranye na M23, kuko M23 yasabwaga kuva mu bice kugenzura mu rwego rwo kwerekana ko ishaka amahoro. Mu ntangiriro za Mata yavuye mu mujyi wa Walikale no mu bice biwukikije uno mujyi. Iri huriro rero ryo ryasabye Kinshasa ko urutonde rw'abantu bagera kuri 700 bafunze bakekwaho gukorana na M23 basabye Kinshasa ko babafungura. Mu gusubiza, Kinshasa yafunguye batatu, nanone ntabwo bari ku rutonde. Rero byashimangiraga ko Kinshasa ishaka kuyobya uburare. Ikinyamakuru Africa Intelligence kuri tariki ya 15 Gicurasi 2025 nibwo batangaje ko Qatar yizeraga ko impande zombi zari kuganira ku masezerano y'ibanze tariki ya 10 Gicurasi, ariko biranga biba ngombwa ko ibiganiro biza gukomeza, ko Kinshasa itari ishyigikiye inzira y'ibiganiro. M23 imaze iminsi ica amarenga ko yakumvikana leta ya Kinshasa, ariko Kinshasa ntibyemere kuko urugamba bisa nkaho rugiye gukara nyuma y'uko ibiganiro bikubise igihuhereye byaberaga muri Qatar. Biranavuga ko M23 ishaka gufata umujyi wa Pinga muri Walikale. Qatar yatangiye guhuza impande zombi muri Werurwe 2025 mu mpera za Mata, bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza, gusa ntacyo byigeze bigeraho kuko bitewe n'ubushotoranyi by'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Kinshasa, ibitero byakomeje kwiyongera mu birindiro bya M23. Biba ngombwa ko ibitero bikomeza ndetse bikomeza no gufata indi ntera. Yes, hanyuma reka tugaruke ku makuru y'ibitero karundura karahabutaka. Ihuriro ry'ingabo za Kongo zagabye igitero mu gice cya Katana kimaze iminsi ibarirwa mu mezi 3 buriya kigenzurwa n'umutwe wa M23, ariko waje gusubizwa iki gitero, urumva cyaje gusubizwa inyuma mu buryo bukomeye, ndetse nabonye Abazalendo banahangirikiye ku bwinshi. Byatangiye ku mugoroba wa tariki 4 bigeza mu gitondo cya tariki 5. Umunsi wose hirwa havugwa amakuru n'amarezilita. Ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ari nacyo kizwi nk'icya Bukavu hano i Katana. Amakuru aturuka muri icyo gice aragaragaza ko iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ngo ni FARDC, FDNB na FDLR, utibagiwe n'Abazalendo bagabye ibitero, ariko baje gusubizwa inyuma rugikubita nyuma yaho ritangiye gutera ibisasu ku birindiro by'aba barwanyi bo muri uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa wa M23. Urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye mu duce duherereye hafi aho n'ahaberaga imirwano no muri centre yayo ubwayo. Rwanatumye kandi abaturage baturiye utwo duce bahungira mu bindi bice bitekanye, nk'uko amakuru akomeza abishimangira. Aya makuru akomeza avuga ko imirwano yabereye i Katana yabaye umwanya muto, kuko M23 yahise yirukana uruhande rw'ingabo zirwana mu kwa Tshisekedi rwari rwagabye iki gitero mu guhunga ngo berekeje mu ishyamba riri hafi aho, ni ishyamba rya parike y'igihugu ya Kahuzi Biega, amaze iminsi n'ubundi bagabye ibitero batutse muri teritwari ya Kabare. Mu kwezi gushize nabwo urabibuka aka gace kakunze kurangwamo imirwano y'urudaca hagati y'uruhande rwa leta nabo muri M23, barahanganye ivumbi riratumuka, ariko izo ku ruhande rwa leta zisubizwa inyuma rugikubita. Urabizi aka gace ka uyu mutwe wa M23 wakigaruriye, ubwo ni aka gace ka Katana. M23 gafashe mu ntangiriro mu kwa kabiri
yego muri Gashyantare mbere yuko ufata umujyi wa Bukavu kuko byabaye consecutive days bagafashe nk'uyu munsi hacamo nk'iminsi ibiri n'ubundi bari gukora mu operation hano ku kibuga cy'indege yego hano muri Kivu y'Epfo hanyuma ni muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birumvikana. Tunyarukire hepfo muri Uvira naho turebera hamwe hari kwitegurwa ibitero. Aha ni ku ndondo ya Rurambo yego muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru haturuka aravuga ko mu misozi ya hano Rurambo muri teritwari ya Uvira ngo mu duce tugera kuri 3 twarimo ibirindiro bikaze by'abarwanyi b'ihuriro rya Wazalendo ngo bamaze kuva muri ibi birindiro bahunga ibi bice nyuma yuko uwahoze ari umuyobozi mukuru w'iri huriro ry'Abazalendo muri iki gice cyo ku ndondo ya Rurambo aguye mu gitero giheruka kugabwa mu muhana w'Abanyamulenge muri teritwari ya Uvira n'ubundi kuri twirwanaho na M23 muri ibi bice. Amakuru rero akubiye mu butumwa twagiye duhabwa n'abaturage ba hano ku ndondo ya Rurambo baravuga ko utu duce umwanzi ariwo Bazalendo nyine ngo batuvuyemo barahunga kubera ibi bitero bikaze. Nkuko bisobanurwa n'aba baturage baravuga ati dufite umutekano rwose, ati umwanzi yahunze yagiye kure, ati Wazalendo bari ahitwa Majaga, ati barahunze, ati kandi bari mu mazi abira kuko M23 ikomeje kubahiga bukwari. Ndetse utu duce uko ari 3 nitwo twarimo ibirindiro bikomeye cyane by'Abazalendo, ni natwo urumva yaturukagamo ikagaba ibitero ku Banyamulenge kuri twirwaneho ndetse no mu mihana yo muri Rurambo. Baduhaye amakuru bakomeje bavuga ko kugeza ubu ngo Abazalendo bahunze nyuma yuko uwari umuyobozi mukuru wabo Generali Rukemata arasuye mu gitero giheruka guhuza abarwanyi batwirwaneho mu musozi wa Majaga mu mpera z'ukwezi gushize kwa 5. Amakuru rero yiraswa ry'uyu mujenerali yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse biranavugwa ko ngo yaba yararokotse ariko afite ibikomere by'ibisasu yarashwe, kuko kugeza ubu ngubu yahise yoherezwa ku bitaro bya Mondegu ndetse aha ni kuri Gatobwe. Ni mu gace ka Gatobwe nyine. Umutangabuhamya yatubwiye amakuru yakomeje tubwira ko uyu Rukemata ati niwe warimo utegura ibitero biri kurasa Abanyamulenge akoresheje imbunda za machine gun. Ati ni n'ibitero yateraga aturutse ahitwa Majaga n'ubundi aha M23 yigaruriye ikuyemo Abazalendo. Iki gitero rero ngo cya Rukemata ngo yakigabaga mu mihana y'Abanyamulenge agamije kwivugana umuyobozi wa twirwaneho. Ndetse kugeza ubu ngubu uyu Rukemata amakuru aravuga ko ngo yaguye no mu bitaro bya Ndegu. Niho yaguye. Mbere y'iki gitero kirasanwa rikomeye cyane, Urukemata yari ayoboye ihuriro ry'Abazalendo bagabaga ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa twirwano na M23 bashaka kwegera uduce two muri Gahororo. Ni ibitero byagabwe mu minsi igera kuri 3 yikurikiranya bwana Fagikaye na Mura. Ngayo nguko rero hano ngayo amakuru ari guturuka ku ndondo ya Rurambo muri Uvira. Hanyuma hari ibintu utamenye, uzi ko buriya nta kabura imvano niko navuga. Umutwe wa M23 watangazaga ko ugiye gufata umujyi wa Pinga muri Walikale. Nibwo twamenye, nibwo amakuru bari bayamenyeho, ariko twe tutaragira gute, tutaramenye ibyo ari byo. Gukorana inama n'abaturage ba Walikale ukabwira ko ugiye gufata ibice runaka, ukadeployinga ingabo mu bice runaka, inkengero za Walikale hano gana Masisi, ukadeployinga ibikoresho bimwe mu bice ukabitungaho imbunda. Twabibaje se M23 iracyashaka nigashoza ntambara nayo, ariko byari byamaze kumenyekana ko bari babiduhishe deja ko intumwa zayo zamaze kujya gute kuva mu biganiro i Doha, ndetse ziza nta kibya biganiro bize gute. Uribuka ibintu biri gutegurwa hano muri Walikale? Kuko M23 yatangarije abaturage banga Walikale kigiye gufata bimwe mu bice bikomeye. Amakuru aturukayo rero aravuga ko na n'ubu ukwisuganya kwarasojwe, ahubwo harabura gutangiza gahunda
itegeko rya fandi niryo ribura kugira ngo mu bice bitandukanye byo muri Masisi na Walikale hongere habe imirwano. Gafande ninde? Fande Makenga Sultani. Yego, biravuga ko mu mpera z'icyumweru gishize barabyibuka twavuze uburyo M23 yongereye ingabo cyane n'ibikoresho mu bice bitandukanye. Tubwira mu bice bya Masisi, Nyabyondo, Kasopo, tubwira ibice bya Nyabyondo, Kinyumba ho muri Masisi, tubabwira mu by'ukuri ibyo bice byose muri rusange uburyo byagiye bideployingwamo. Urumva kwa gatanu cy'umweru gishize hari habonetse imodoka nyinshi zajyanaga ingabo ndetse n'ibikoresho muri ibyo bice tuvuze haruguru, Masisi, Nyabyondo, Kasopo na Nyabyondo, Kinyumba muri Masisi. Kuri uwo munsi amasaha y'umugoroba byibura ngo hari hagaragaye hano muri centre ya Nyabyondo hageze amakamyo 7 yo mu bwoko bwa Kamazi yari atwaye abasirikare mbere yuko kuwa gatandatu hagera andi makamyo 4. Yego, abahungu rero ngo ntawuzi aho bacubiriye, ama operation yarateguwe, barahaje koko ariko bagiye gushyira mu bikorwa misiyo bafite. Barafata ibice rero bigiye bitandukanye, si ibyo gusa arahera pinga my hadat bamaje bagakiriyaringa hano centre ya Nyabyondo cyumvikanamo ibitero by'abazarenda. Kashebere yose barayifite. Kashebere naho hazibandwaho kubera ko Kashebere naho ni wagiraho ni icyambu cy'abazarenda ba muri Walikale baza kudevya M23 ziri hano Nyabyondo. Urumva? Noneho usibye muri Masisi ingabo n'ibikoresho bya M23 byanongereye mu bice bya Kashebere wavugaga ndetse na Kibati muri teritwari ya Walikale. Kashebere na Walikale birabangikanye, so usanga rero buri ruhande ruryamye amajanja. Noneho muri iyi teritwari kandi urujya n'uruza rw'ibikoresho n'ingabo za M23 rwongeye kugaragara mu bice bya Kalembe, Kalonge, Pinga. Ndetse amakuru avuga ko M23 mu nama yakoranye n'abaturage bo muri ibi bice bya Kalembe, iyi Kalembe ni mu duce twafashwe mu mpera z'umwaka ushize, ngo yabemereye ko ifite gahunda yo kurasa umujyi wa Pinga ikawigarurira. Aha ba Janvier Karayiri bari abamayimayi bagiye kuhakubitirwa izakabwana. Gaceri baramubasha. Iyi Pinga irafatwa ndetse birashoboka ko iki cyumweru tugiye gutangira kishobora gusanga rwose hari ibiri gukorwa ku mujyi wa Pinga. Iyi Pinga igiye gufatwa iri muri teritwari ya Walikale muri metero bisaga 150 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba uva Igoma. Bivuga kandi ko uriya mutwe umaze iminsi werekeza intwaro zawo ziremereye mu gace ka Meti, naho urugamba rugiye kuba magasa nk'uko bigenda bitangazwa. Kuri ubu rero impungenge mu baturage z'uko imirwano ishobora kwiyongera kandi ikabikomeye cyane ziri kwiyongera kubera ko impande zombi ziri kwitegura bihagije. Ni mu gihe mu by'ukuri tumaze iminsi tuvuze ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa uruzinduko rwa Lieutenant General Pacifique Masunzu hano muri teritwari ya Walikale rwaje rukurikira urw'uyu guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa guverinoma Somo Kakule Evariste yasimbuye Chirimwami. Bigiye gukomera cyane no bwana Nsanzimfura, reka tubitega amaso tuzarebe. Biragaragara kuko kugeza amagingo yanga impande zombi zose ziryamiye amajanja koko kuko Masunzu yamaze no kugera Beni yavuye Kisangani. Yego, hari amakuru tutarakira mu buryo buhamye aho ku isaha ya saa moya umunsi wa gatatu tariki isaha ya saa moya na 27 gutyo z'agatondo z'akagoroba. Abasirikare b'Abarundi hamwe na FDLR bari kumwe hano mu kibira n'ishyamba. Yego, urumva? Ariko inkuba noneho ngo zifite amazi zirakanyagwa ngo nizo zabakubitiyeyo. Reka Perezida Ndayishimiye Evariste ngo imigambi y'imibisha ntabwo biramenyekana impamvu atabona kwidakora. Iri kumufubana ariko agakomeza akahanyanyaza akareba ko byakunda. Taramuduhaye amakuru yavuze ati ndabizi bamaze kumuha raporo y'imvura yangije. Urumva? Ati anyway, ati hari abantu wagira ngo bafite maji, ati ni pyapya bagahita babura. Ibyabereye hano mu kibira nakamaramaza, ati wasanga ejo ibinyamakuru bizabaha amakuru ubundi bayabahe kandi donc nibyo ngibyo yaduciriye ku mayange rero. Yego, magingo yanga n'ubundi aha mu kibira hari guca amarenga y'imirwano iremereye cyane kuko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zihagaba ibitero bikaze kuri uyu mutwe wa FRN nyuma yuko uyu mutwe wanze kwifatanya n'igisirikare cy'u Burundi kurwanya bari nk'izo nkuba
zifite amazi. ko bikomeye hano mu kibira. Mu kibira habaze iminsi imirwano. Ko na Red Tabara ngo ishobora kubizamo igafasha ino FLN bagafatanya ubundi bagakubita icyo bita umurundi. Izindi mbaraga zikava he? Izindi mbaraga zikava he? Za FLN za ndavuga nyine FDNB karwana n'aba Red Tabara na FLN. Yego. Harimo yabanesha ubwo bakayamanika cyangwa se bakayamanika. Hari undi musaza yabizeye? Ntawo. Kuko imisada yaba ibaye myinshi kuko n'abasirikare byashoboka ko twisanga FLN iri gufatanya na Red Tabara. Aziko FLN yanze kurwanya ku ruhande rwa guverinoma iri mu kibira hano, ndavuga bari mu kibira. Ntabwo banze kurwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa batanyije na FDNB. Ni nabyo bari gupfa rero. Nibyo FDNB iri gupfa na FLN hano mu kibira. Bari kubafata nk'abagambanyi. Ni gute tubana mu ishyamba nk'iri kuko bari basangiye bakora imyitozo bafite umugambi wo gutera u Rwanda. Nese FLN yarwanya Red Tabara? None se Red Tabara buriya ivugwa regi FLN ni MRCD FLN. Urumva uyu ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yego. Noneho uyu mutwe ubundi nibavuga FLN ni nka burumuna wa FDLR ya Rusesabagina. Kurwanya iyi Red Tabara rero, urumva Red Tabara yo iri gushinjwa ko iri gufatanya na M23 irwanaho muri Uvira. Kumva ko iri gufatanya na FLN ifite umugambi mubi ku Rwanda, kandi izo M23 natwe irwana zitirirwa bivuga ko zihabwa umusada n'u Rwanda, byagorana cyane. Ahubwo ahangaha ni ukutizerana kuba kwabayeho, buri ruhande rukikanga urundi, dore ko n'ubundi ntibarerewe hamwe nubwo baje guhuza ingengabitekerezo. Urumva? Yego. So gusa ibi by'iyi FLN yakubiswe n'inkuba bitandukanye. Ibi bya FDLR na FDNB bakubiswe n'inkuba hano mu kibira biri kuvugwa bihwihwiswa bitandukanye. Ni gukozanya kwa FLN n'izi nyeshyamba. Izi nyeshyamba za FLN ndetse n'ingabo za FDNB. Gusa iri kozanyaho hagati y'impande zombi byasize abasirikare b'u Burundi bakubititse bikomeye. Yego harakubititse ariko na FLN ariko igitangaje nuko yenda ayo makuru batangajwe n'uruhande rwa FDNB kuko ni ubuhamya twahawe bwatanzwe n'umwe mu basirikare bo muri FDNB yavuze ko ngo bisha aba FLN 100 abeshya ko bapushije umwe bakomeretsa batatu. Ibyo bintu kandi ni imirwano yabaye inshuro 3 kuva uyu mwaka watangira. Muri Gashyantare yarabaye, muri Gicurasi ibaye kabiri. Urumva? Ndetse biravuga ko ishobora no kongera. Ntabwo wakwizera ko ibyo batangaza ari ukuri kuzuye, bakurura bishyira. Hanyuma ariko niba baranabikoze courage. Yego. Ahangaha rero ni mu kibira. Mu kibira rwose twihuta. Ndabona FLN n'ubundi nayo ikomeje kwitegura bikomeye cyane. Tukivuga ku Murundi rero reka dukubite tubangura turebera hamwe amakuru ari kugenda avugwa. Amasaha make mbere y'amatora y'abadepite na komine yo kuri uyu wa 4 tariki 5 Kamena mu midugudu myinshi y'intara y'Ibitoke mu majyaruguru y'u Burundi, abatuye mu bice bitandukanye cyane cyane muri komine ya Buganda, Mugina, Rugombo baramagana ibitero bya nijoro byakozwe n'imbonerakure n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'ihohoterwa byateguwe bivugwa ko byibasiye abatora babonaga ko begereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane ishyaka CNL. Abatangabuhamya bavuga ko ivyo bitero byabaye mu ijoro ryo kuwa 3 rishyira kuwa 4. Amatsinda y'imbonerakure ngo yazengurukaga imidugudu agenda inzu ku nzu nk'uko inkuru dukesha SOS Media Burundi ivuga. Umuturage wa Buganda ati batubwiye neza ko tugomba gutora CNDD-FDD, bitabaye ibyo tukamenya ikidutegereje. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ibanze bitangaza, abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi bambuye ku gahato amakarita y'itora cyane cyane abakekwaho kuba bashyigikiye SNL. Havuzwe kandi ibibazo by'ihohoterwa
k'umubiri. Abandi baturage bavuga ko bahawe amafaranga agera ku 5,000 y'amarundi kugira ngo batange amajwi bagerageza gutanga ruswa, bavuga ko ari ubukangurambaga bw'amatora. Ariko kandi igiteye ubwoba nk'uko abatangabuhamya benshi babivuga, ni gahunda itunganijwe y'ibi bikorwa bya nijoro. Umwe mu bayobozi ba CNL i Rugombo ati birasa n'ingamba zahujwe neza zigamije gucecekesha hakoreshejwe ubwoba mu guhangana n'ibi birego. Amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi yahagurutse barahamagarira komisiyo yigenga y'amatora yitwa Seni hamwe n'indorerezi zo mu gihugu ndetse n'abanyamahanga guhita batabara. Ku ruhande rwabo ubwo ni uruhande rw'abo bayobozi. Abayobozi b'imbonerakure baho bamaganye ibyo birego. Umuyobozi w'imbonerakure muri Mugina we ati ibi ni ibihuha byateguwe kugira ngo bateshe agaciro isura yacu, twizeye ko tuzatsinda, nta mpamvu yo gutera ubwoba umuntu uwo ari we wese. Uburundi butangiye gutora kuri wa 4 tariki 5 Kamena, mu gihe abaturage benshi ba Cibitoke bagaragaza ko bafite ubwoba ku mutekano wabo. Yego, si ibi gusa biri kuvugwa mu Burundi kuko abakandida hafi 3,000 bahataniye imyanya igera ku 100 y'abadepite kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ku itariki ya 5 Kamena 2025 nibwo mu Burundi bari mu matora y'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abadepite, aho intebe 100 mu nteko nshingamategeko zihataniwe n'abagera ku 2,900. Abakandida bahatanira kuba abadepite ni 2,909 bashaka kwicara mu nteko nshingamategeko, ni abagera ku 100. Barimo rero 2,898 bahagarariwe n'imitwe ya politike ndetse n'iyigenga. Umutwe w'abadepite mu nteko nshingamategeko y'u Burundi ubona imyanya myinshi cyane muri guverinoma y'u Burundi igera ku 123. Muri iyo rero 100 iratorwa, indi 23 igahabwa abahagarariye amahuriro atandukanye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umunyamuryango w'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi yamaze gutorera kuri iyi site ya Musama iherereye mu ntara ya Gitega. Asaba rero abatsinda kuzarangwa n'imirimo myiza. Evariste bifuriza gutsinda, urumva, ndetse no gukomeza gukunda igihugu. Rero umwe mu banyapolitike bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi witwa Agathon Rwasa wayoboraga ishyaka rya CNL yari muri muri igihugu cy'u Burundi nyine. Urumva yanenze rero aya matora ukuntu ari kugenda. Yego, avuga ko iyi CNL ryari muri mu mashyaka abiri akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Rero uyu munyapolitiki Agathon Rwasa arabinenga cyane, avuga ko ayo matora ngo ari kuba nk'ikinamico bwateguwe cyane n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Undi munyapolitiki wabivuze ejo bundi, umudepite kabisa. Rwasa rero n'abamushyigikiye amatora ari kuba, ariko hazwi ikizavamo. Birazwi cyane kuko aya matora kuko kugeza ubu ngubu ngo azakurikirwa n'aya Sena azaba muri Kamena 2025. Abakomeye barimo na Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo bari mu bazayihataniramo. Umuvugizi w'ingabo za Congo General Major Sylvain Ekenge yatangaje ko abasirikare bashya binjira mu gisirikare bagomba kwemeza ko bazamara imyaka 7 bakiri ingaragu nta n'umwana bafite. Mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, urumva utana rwose ampaye amakuru ndayabona aho ngaho ni amakuru cyane. Yes, muri aya mashusho humvikanagamo guverineri mu rwego rwa gisirikare w'intara ya Ituri ariwe General John Ruboya avuga ibibazo by'imyitwarire mibi bituma urugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23 birutsindwa. Yavuze ko ingabo ayoboye zugarijwe n'ibibazo by'ingutu birimo inyerezwa ry'imishahara yabo, imfubyi n'abapfakazi baswe n'abasirikare baguye mu rugamba ndetse n'ibindi. Umuvugizi w'ingabo za FARDC ku ya 3 Kamena 2025 yavuze ko imfubyi n'abapfakazi badahabwa ubufasha
ari abatujuje ibisabwa. Yashimangiye ko ubu abari kwinjira mu gisirikare bagomba kubanza kumaramo imyaka 7 bakabona kwemererwa gushaka. Ati umusirikare urangije imyitozo ya gisirikare nk'urugero aba binjiye ejo bundi bagomba kwiyemeza ko bazakora imyaka 7. Muri iyo myaka 7 mbere y'uko amasezerano ye avugururwa hagomba kuba akiri ingaragu, nta mugore nta mwana. Biteganyijwe ko uzashyingirwa cyangwa se akabyara mbere y'uko iyo myaka 7 igera bizafatwa nko kunyuranya n'amategeko, bityo umuryango ngo ntacyo uzagenerwa mu gihe yaba ahuye n'ikibazo. Imyaka 7 utabyara, utanafite umugore nyinshi. Sinzi niba wanasobanuye kudatera akabariro. Yego, leta ya Kongo rero yasabwe kubura dosiye za General Numbi uri mu buhungiro. Magingo aya ngaya rero Kinshasa, Kabila ashobora kuba agiye kuba victime y'abandi bantu. Abandi bantu bagiye kuba victime. Abandi bantu bagiye kuba victime ya Kabila kuko umuryango wa Vox des Sans uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wasabye ubutabera bw'iki gihugu kubura dosiye ya General John Numbi wabaye umuyobozi mukuru wa polisi ndetse na Colonel Daniel Mukalayi. Uyu General Numbi wahungiye muri Zimbabwe na Colonel Makalayi bakekwaho uruhare rukomeye mu rupfu rwa Floribert Chebeya wayoboraga VCV ndetse n'umushoferi Fideli Bazana bishwe ubwo bari bagiye ku cyicaro gikuru cya polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kamena 2010. Ni Fideli Bazana. Yego. Umunyamabanga mukuru wa VCV witwa Rosti yego yitwa Rostin Manketa yatangaje ko nubwo hashize imyaka 15 Chebeya na Bazana bishwe ngo hakiri icyizere cy'uko General John Numbi na Colonel Makalayi baburanishwa. Imiryango rero ngo yabuze ababo ikabona ubutabera. Colonel Makalayi afunzwe nk'umuntu ushobora kuba yarabonye Chebeya na Bazana bicwa kuko ngo niwe ufite amakuru yaho. Nubwo ngo icyo gihe bicwa ngo niwe wari ufite ayo makuru, yari afite amakuru y'aho umurambo wa Bazana washyinguwe. Hari n'abandi bapolisi bafunzwe mu gihe hategerejwe urubanza. Yego. Magingo aya ngaya rero abanyamategeko b'uyu muryango wa Eli Bikayi na Peter Ngoma bagaragaza ko uretse kuba Colonel Makalayi akekwaho kuba umufatanyacyaha ubwo yatabwaga muri yombi mu myaka 15 ishize yari atunze intwaro mu buryo butemewe n'amategeko. Bagaragaza ko rero impungenge z'uko Colonel Makalayi yaba agiye gufungurwa vuba kandi ngo ntiyigeze asezererwa muri polisi. Bati Makalayi ntiyavuye muri polisi, ati narekurwa azasubira mu gipolisi. Ati Imana niyo izi niba azaza kudushakisha. Atariko twe twizere, ati twizere, ati mutwizere. Ati mutwizere, ati nta mutekano tuzaba dufite. Yagaragaje impungenge kuko ngo Mukalayi ntiyasezera mu gipolisi. Nafungurwa rero bizaba birebere cyane. Ngomo rero akomeza agira ati tugomba gushaka igisubizo cy'ikibazo cya General John Numbi, bitaba ibyo dosiye igakomeza kuba uko, hanyuma abafunzwe bagakomeza gufungwa. Bari muri dosiye imwe bari bakwiye kuva muri gereza igihe hazaba urubanza, niyo yaba adahari akwiye kuburanishwa. John Numbi yahunze mu ntangiriro za 2021 ubwo yakorwagaho iperereza muri Nzeri uwo mwaka. Urugo rwe rwarasatswe hagaragaramo imodoka za gisirikare 2, iza polisi ndetse n'intwaro zakwira batayo yose. Ntumva mu rugo rwa John Numbi ibintu byasanzweyo, icyo bita intwaro. Yego, iya Addis Abeba tariki enye Kamena 2025 Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yateye inkunga Liberia na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gutsindira umwanya w'abanyamuryango badahoraho mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye bazahagararira umugabane wa Afurika mu gihe cy'imyaka 2 kuva muri 2026 kugeza mu mwaka wa 2027. Aba bazafatanya rero na Somalia,
guhagararira Afurika muri iyo nama ifite uruhare runini ku isi. Nyakubahwa Mahmoud Ali Yusuf ni perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yashimiye uburyo ibi bihugu bibiri byatoranyijwe mu buryo bw'ubuyobozi bushingiye ku mahame ya demokarasi. Hanavuga ko ibi bigaragaza icyizere isi ifitiye ibyo bihugu mu gukomeza gufasha mu kubungabunga amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Yongeyeho ko ijwi n'ubuyobozi bwa Afurika bigomba kumvikana cyane muri iki gihe mu gukemura ibibazo bigoye by'amahoro n'umutekano ku isi. Nk'abagize itsinda rizwi nka A3 rigizwe na Somalia, Liberia na Repubulika Demokarasi ya Congo, ibihugu bifite inshingano zo guhuriza hamwe no kuzamura no kuzamura imyanzuro n'inyungu z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku bibazo by'amahoro n'umutekano ku rwego rw'isi. Perezida Yusuf yagaragaje icyizere ko Liberia, Congo na Somalia bazagira ubuyobozi bufite gahunda, bufatanye kandi butabogamye mu kurengera inyungu za Afurika, guteza imbere imikoranire mpuzamahanga no kwemeza ko ibyifuzo bya Afurika byubahirizwa kandi byubahwa ku rwego rwo hejuru mu nama mpuzamahanga. Hanyuma yanashimiye kandi abo mu itsinda ryasimbuwe n'iri ku bwitange n'ubwitabire byagaragaje mu gihe cyabo, bagatanga umusanzu ukomeye mu kwamamaza no kurengera inyungu za Afurika. Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yagaragaje ubushake bwayo bwo gukomeza gutanga ubufasha n'inkunga ikenewe kuri ibi bihugu bishya bigize itsinda rya A3. Iniyemeza gukorana nabyo bya hafi mu rugamba rwo guteza imbere no gushimangira uruhare rwa Afurika mu miyoborere y'isi. Ibi rero izabikora ishingiye ku mahame agenga ubumwe bwa Afurika, Pan-Africanisme, ndetse n'intego ziri muri gahunda y'iterambere ry'uyu mugabane izwi nka Agenda 2063. Twihute, sosiyete yo muri United Arab Emirates ngo yaguze 56% y'imigabane ya Alphamine ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yego, ni sosiyete ikora ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bayita International Resources Holding. Yaguze imigabane ingana na 56% muri sosiyete y'Abanyakanada ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Congo ya Alphamine. Yahishuye rero ko amasenti 7 kuri ubu kuri buri mugabane muri rusange ikaba yatanze agera kuri miliyoni 367 z'amadolari y'Amerika kugira ngo yegukane iyi migabane ihwanye na 56% muri Alphamine. Alphamine ni imwe mu masosiyete akomeye cyane yiganjemo abanyamigabane b'Abanyamerika, Abanyakanada, ikorera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bihugu bitandukanye by'umwihariko muri Afurika. Alphamine kandi niyo nyir'ikirombe cya Bizier gicukurwamo gasegereti mu burasirazuba bwa Congo. Bafite ikirombe hano muri Walikale. Byibuka rwose ubwo M23 yinjiragayo, byagizwe hahise habaho kubanza kwirukana abakozi bamwe, urumva, nyuma y'uko M23 ifashe bimwe mu bice inabitekanishije, bongera gusubukura ibikorwa byabo. Hanyuma umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU wakebuye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wakumiriye abanyamahanga barimo abaturuka mu bihugu byinshi bya Afurika harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Trump yakumiriye abo mu bihugu 12 ashinja kwanga kwakira bimukira batemewe n'amategeko babiturutsemo, ibifite benshi bafite visa zacyuye igihe ndetse n'ibikorwa remezo murambaburira n'ibikorerwamo ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bihugu rero birimo ibyo muri Afurika nka Repubulika ya Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Libya, Somalia, Sudan na Chad, n'ibindi byo mu yindi migabane birimo Haiti, Iran, Afghanistan, Myanmar ndetse na Yemen. Abandi baturuka mu bihugu 7 bambuwe amahirwe yo guhabwa visa zitangwa hashingiye kuri porogaramu nyinshi za Amerika, birimo ibyo muri Afurika 3 nk'u Burundi, Sierra Leone
Gabon ndetse na Togo. Komisiyo ya AU yatangaje ko nubwo uyu muryango wubaha uburenganzira bw'ibihugu bwo kurinda imipaka yabyo ndetse n'abaturage, Amerika ikwiye gufata ibyemezo mu buryo butabogamye bishingiye ku bimenyetso kandi bijyana n'umubano uri hagati yayo na Afurika. Yagize iti iyi komisiyo ihangayikishijwe n'ingaruka mbi iki cyemezo gishobora kugira ku mubano w'abaturage, ku burezi, ubucuruzi ndetse n'umubano wagutse ushingiye kuri diplomasi wubatswe mu myaka myinshi. Afurika na Amerika bifite inyungu ibihuza mu by'ukuri mu guharanira amahoro, iterambere n'ubufatanye mpuzamahanga. Komisiyo ya African Union yasabye ubutegetsi bwa Amerika kugirana cyangwa se kuganira mu buryo bwubaka n'ibihugu bya Afurika bwafatiye iki cyemezo, byaba ngombwa hakabaho ubufatanye mu gukemura ibi bibazo byatumye gifatwa. Perezida Trump ngo yasobanuye ko yafashe iki cyemezo bitewe n'impamvu zirimo igitero giherutse kugabwa mu gace ka Boulder muri Colorado, kuko ngo rwose byagaragaye ko abanyamahanga badafite ibyangombwa aribo bakora ubugizi bwa nabi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ububiligi rero bwari bwarafashe kugeza ubu ngubu bwisubiyeho ku cyemezo bwari bwarafashe. Rero umwe mu bayobozi b'u Rwanda yarushimiye. Yego. Ububiligi bwemereye ishyirahamwe ry'abakinnyi bisiganwa ry'amagare kwitabira shampiyona y'isi iteganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda, mu gihe ibihugu byombi bimaze iminsi bitarebana cyangwa bitabanye neza. Mu kwezi kwa 9 rero uyu mwaka muri 2025 nibwo i Kigali mu Rwanda hazabera umukino w'isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Umuyobozi mukuru w'iri shyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Bubiligi witwa Nathalie Chauletti umusibe ejo kuwa 3 urumva yatangaje ko iki gihugu cyabo cyabemereye kuzitabira iyi shampiyona y'isi iteganyijwe kubera mu Rwanda Kigali. Uyu muyobozi yasobanuye ko Ububiligi bwabyemeje nyuma yaho abonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe bakaganira akabimwemerera. Ububiligi rero nyuma yo kwisubiraho iki cyemezo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yahise ashimira Ububiligi ati icyemezo mwafashe ni icyemezo cyiza, ati kiri mu murongo mwiza, ati ikipe y'amagare y'Ababiligi ihawe ikaze mu Rwanda nk'andi makipe yose y'amagare azitabira iri siganwa. Yego, yitwa Edgar Chagwa Lungu, ni inkuru y'akababaro. Uyu wayoboye Zambia kuva muri Mutarama 2015 kugeza muri Kanama 2021. Urumva imyaka 6 irashize. Yes, yitabye Imana kuri ya 5 Kamena 2025 ubwo yari mu bitaro muri Afurika y'Epfo. Umukobwa wa Lungu unasanzwe ari umudepite yitwa Tarsila Lungu Mwasa yavuze ko umubyeyi we yapfiriye mu bitaro bya Mediforum Clinic mu gitondo cyo ku itariki ya 5 aho yahabwaga ubuvuzi bwihariye. Tarsila yagize ati Banyazambiya dushenguwe no kubatangariza urupfu rwa nyakubahwa Edgar Chagwa Lungu yatabarutse muri iki gitondo muri Mediforum Clinic muri Afurika y'Epfo. Ishyaka rye Patriotic Front naryo ryameje urupfu rwa Lungu, gusa impande zombi zatangaje indwara yamwishe. Lungu yavuye ku buyobozi bwa Zambia ubwo yatsindwaga na Hakainde Hichilema mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka wa 2021. Nyuma yo gutsindwa amatora, Lungu yafashe icyemezo cyo gusezera muri politiki, gusa ayisubiramo mu mwaka wa 2023 ateguza ko aziyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2023 nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Uretse kuba uyu Lungu yanabaye umudepite, yarabaye mu nteko ishinga amategeko ya Zambia ndetse na Minisitiri w'Ingabo kuva mu mwaka wa 2013 kugeza muri 2015. Rero tuvuga tuti rero Imana imuhe iruhuko ridashira. Sibyo agiye nganga byumvikana iyo umunyapolitike nk'uwo
yitabye Imana. Reka tubashimire cyane. Yego. Gushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Wakoze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.